before. We're waging war. Anoint my head, oh, yeah. Anoint my feet. Send your angels raining down here on the battleground. For your glory, we're taking territory, fighting unseen enemies like never before. We're waging war. I'm tired of principalities messing with me. Waging war. Tired of the devil stealing from me. I promise he won't get one more thing. Waging war. I'm taking it back, taking territory. Waging war. I'm ready for the battle. I'm ready to win. Waging war. My weapon of power, he lives within. Waging war. I can't be defeated. The enemy's gotta flee. Waging war. I'm taking it back, taking territory. Going into Going into battle, going into battle, going into battle. Be my sword, be my shield, as we claim the victory over the enemy. In your name, your rule and reign, never being defeated anymore. We're waging war. my sword, be my shield, as we claim the victory Over the enemy. over the enemy. In your name, your rule and reign, And reign, never being defeated anymore. waging I'm tired of principalities messing with me. waging war. I'm tired of the devil stealing from me. I promise he won't get one more thing. I'm taking it back, taking territory. I'm ready for the battle. I'm ready to win. Waging war. My weapon of power, he lives within. Waging war. I can't be defeated. The enemy is gonna flee. Waging war. I'm taking it back. I'm taking territory. Going into battle. Going into battle. Going into battle. Going into battle. Send your fire, send your fire. Fire by night, cloud by day. A strong tower, send the latter rain. Lion of Judah, Lord God, mighty in battle. Since you did it back then, we know you'll do it again. Fire by night. Call by day, strong tower, send latter rain. Lion of Judah. You're alive and well. Let me see you wave at me this morning. Praise God. Hallelujah. Amen. Ephesians chapter 2 verse 5 says that even though we are dead because of our sins, he gave us life when we raised Christ from the dead. It is only by God's grace that we have been saved. This morning, if you are alive and well, why don't you give God praise by giving him a shout out. Hallelujah. Amen. Praise God that some of us weren't able to wake up this morning, but praise God that you are alive and well and that you made it to the house of the Lord. There's no other place that you should be than in the house of the Lord this morning. Those of you tuning in, we welcome you, and we just pray that you are blessed from the beginning of our service today. Amen. Join us in our worship and our praise this morning. All because of Jesus, all because
oni lava oe tama. E pa ia lava oe le atua mai le mamau se o lava i le whamau. E le liu lava oe o ana nafi o le asoe oe le whamau. Le atua soifua. Le atua whai mawenga. Le atua whai mea mawhai. Le atua e whamaoni. Le atua le amatanga, ma le ngataanga, le alefa, ma le omeka. Le atua e sili ese. Le atua e pule au au. Le atua e le aise e tasi e tusama oe. Ma mātou o mai le nei tae au, ma mātou tākua i atu i ate oe. I le anganga ma le whamaoni le atua. E ui na lolo wā mai le tau le nei tae au, ai le whai ti ai le atua. Le vi inga ma le whamanu. Mātou te tuina atu i ate oe. Awa e te tau i ate oe le atua. Le vi inga le atua. E ui lava i la mona le vai ma le sau le maurua le tau, ma le sui o le tau le atua. A le nei tae au ta mā. Wa mātou o mai, wa mātou ka marogosi, wa mātou o mai e patipatia. Lo lava ama le, lo aloka e le mahai. Lo aloka ki roa, lo lava nama koe. Lo aloka ki roa, lo aloka huti vale. E fōmi tae au uma. E sili lo whamaoni. E sili lo whamaoni le tua. Tai le tua, wai te le tua fōi nei mātou. Tai tamai lo whātasi mai le tua. Tai lo alofa maruanga le lei e whamamau e whamamau ama le tua. Tai mea uma o e whaia mai mātou le tua. Awao oe lava e te whamani eino mātou loto i mea le uma le tua. Wa mātou whapea atu ai mālo le pule, mālo le alofa, mālo lava le tua i mea uma lava o e whaia. Moi mātou le atua. Lea foi o mātou tu rata le whai uma nei tau sama. E ui lava le tele o mea lo tu lai mai o whawhita auli ma kua ngā. Ma le nei whamai le atua. Awa mātou whawhtai atu le atua. Awa alo tau sima manuia iei mātou. Lo pui ma lo leo ma iei mātou le atua. O le ei se tala i whapu po le inai o mātou loto. O nao le alama o le fia ma le oli. Awa alo soi ua oe tamā. So se taimi mātou te ole atu ai. Tuina atu mātou mana oma i ate oe. O lo e whawhonga mai le lami. O e saunia foi se tali o mātou mana oma. Tau lava le mātou whātua tua i ate oe. Awai au noa na le whātua tua. E le mawhai ona e fia mai. Talo le atua i ana le mai. A manuia mai le mawtanga o lo whanau nei tai au le tua. Ia whaatupu te le ina le whātua tua. Ia maua le mawaa i la wupu le tua. Ia maua pele fia. Le oli ma le mae le ngā le tua. Mātou te tāpuai ma au auna i a te oe. Tau tua ina oe ma lau fina ngalo. I le loto atoa. Ma le whana oni le tua. I mea uma mātou te whaia. Awa mātou ma ai atu le tua i le telo whailonga. E whailoa mai ai. Ua whaitotoa le toa whio mai o Yesu Keriso. O le mele te tau o le mātou whamalosi ai. E te tau o le mātou tū mau ai. Pipi mau i a te oi Yesu Keriso. O e lava o le ola le utumoni. E ai e se isi o le mātou sulu atu ai wana o Yesu Keriso. Awa nei tū lafo ina i mātou. Awa nei ave se ina le mana lo a nganga paia. Le whau unga ma le upu o mea ia e lua le atua. Ua awa o ina i mātou. Ina i a mātou mataala. Ina i a mātou i loa le leile teini o mātou iai. I le tele o tanata kerisiano. O le a te a ese. O le ao ese ma whatua tua. Ao le tatalo nei tai au. Le atu ai. I a lofa mia longu lotu nei tai au. I e pui ma la mea i ai mātou le atua. Mai whao songa ma tuina naunga o le nei laloangi le atua. A ia mātou te patau lai a te o Yesu Keriso. O oe lava i te whātua tuaina le mātou whātua tua. Anga le lei mai oe le atua. Whamanuia le mātou mawtanga nei tai au le atua. Awa lava nei nātou o mai nā le whātau nu. A ia mātou o mai ma le loto atoa. Ma le fia. Awa le mātou au auna
mate atua ua mate o oti le atua au le atua soifua e le moe e le tuli moe lava le atua talo le atua ia matuanga lue mai ia matua whaupu mai lau whanau ia mana lau ngapa ia le atua ia whamanuia mai le atua ia matua e sila fia mana uma le atua e ila se me lilo lo sila whanga le atua tuina atu ia aolofa le atua ia whaia lo fina ngalo ele o matua loto sila fia foi nisi le atua lo fia ngai mai tama talo le atua ia anga le mai oe oe lava lo ia le whamalo longa le atua ia whamalo lo atu le atua pai ane pai info tama mai le tumai se yo ia lato lo fi mai le atua ia fatu lai mai fa o popo le malo si fo ia lato le atua ia matoi whamalo lo ia matoi whamama ese nei mai le atua masiama uma le atua totoe le nei lamani le whamai le atua wa mato taltonu e ifo mea uma le swafa sino Yesu Keriso alo le atua ia whamanuia ia mato le aso staimi mato te whalongo longo ai lo le atua ia mato whalongo longo tangata poto le atua a bea mato loto le pa ua le upu le atua le fatu lea fua mai eni fua mo ai le oini mo le atua whamanuia lo worship team in nei tai tuma pelo whaunga ia le atua whaungu pele tale ni le atua maua pele o nosai ngā lue ai mai whamao ni le atua i le ngā ruenga me maa mai le atua e ngā tailero au whai ngā ruenga tama i a mātou whamao losi a vea mātou mawhatai tainga le lei e ka le sia le atua anga le lei mai oe mea o mātou te whai tama we sila pia foi e wha moe moe lau e ka le sia me ona tu ina atu le nei mai aso atua i ate oe le atua ne ai o oe lavo le mātou wha moe moe o oe lava i te amata o oe fui te whai uina wa mātou whalango lango ma wha moe moe atu ia te oe tama ia e anga le ia lo whangia le wha moe moe lo whanau le toe whausia ino le nei manu manu le atua ia mawaluma ino vi inga ia tele ai fui ni a nganga i manu manu ina mo moe au le nei taimi le atua i e so swani pepa oma ma pe mikolo tu natu le atua le aia wherewe le atua ia lo whangia i e so swani mātou ta talo ma le whātua tua le nei tae au ia watu atoa le nei whanua ma le nei ele le atua kia whaunga ina tama mo oe malofina ngalo le atua ta tala e oe whai totoa ta tala e oe awanoa le atua ma whai ona ofo ina atu ma whaunga ina nei whanua mo oe le atua so ani foi oe le atua le tupe le atua le lava le poto le lava le ata mai le ai foi se tupe tama awa mātou i loa o loa mātou au aura i le atua o le sosia o le manuia le sosia o le tamau ainga le atua ai le nini whaua mai o whamanuianga i e mātou le atua o le mātou anta talo mai whātua atua i atu le nei maru i le aise ai tā lafu e le mo se mi imo se tangata au lau lava mi inga le atua ia i loa tangata ia e loa e mātou tua oi, ia e loa le Sigo Fairway, le stete atoa Washington, ma le nei nu atoa le atua, o lo soifua oi le atua. E le ai se mea e whaingatā ia te oi, ia e te soso ai mai le atua. Anga lei mai oi ta mai mātou mawhtanga, nei aso atoa, ma manuia iai mātou, tu mau ia te oi le mi inga, nei māso uma, Yo e whaabau lava. E swafa sinisio Yesu Keriso. Everybody say amen. Praise the Lord. Hasi ole ko te kai au. Hallelujah. Hallelujah tua. Ai mi malama. Hallelujah tua. Sumenta to pesilo vai ko ko vai ai ata to ni tai au. E lo e ma ni mai fo il malo lua ka ya. Ole au sumai ka opesele wala tamai le aso. Ia na te aruna ia au ki whakarofa o la whano kuhi eke. Kui whalenga. Fist bump somebody and just greet them in the name of Jesus as we sing this song. Wala tamai le aso. Hallelujah. Yeah.
le siva I fa siva I lando le afio amen. Hands in the presence of God. Don't be afraid. Mole apa no se vai mole ato. Kele video maka wai. So e ka mai no pe se fala ai no also you like also you know me o ma. Ai sa fa pena ma bi ngai atu. Ai ma se one ma pode vir there where the Spirit of God there is liberty, there is freedom. Be free to worship your God, amen. Não feel low like that. You make one place here, so to like, I love me fire to have it. Now, boy, look how fucking more than two, I say, yeah, so we can't avoid me out. But I will tell you if you want to go from the morning, what's up for I? Yeah, we don't tell fire to tell you, how they see them and it's a walk. On the tanto for I there too. I told you for you to our winnerless from what you on there are them and just here. I only for you look to money, you see there by here, look here tattoo. Yeah, look tattoo, your tattoo fine there, the lady and two. So you know, all the family not too there, and then if I may to share, so to who are foul, fall of tough fire. Fatally to Yamus, fire to you if a number of Israel, or my for Mamia umma me fausia e fa tafa. Atu na le tu fai male loto mani. O le mea lai fai tete ia. Nge naka nei na. Ai lai na lo ifu isi ma o le standard o le loto mani e le fia baba ai le tu. Nga naka ka ko le loto mani ke u fa pe mai sisi. O malia la o loko le kala le fo ai le tu. Ai fai tau le tala ato na e umma fai kala ma le tu fai le tau na ma le loto mani. I saulo malanga standard. Au maile auro. Au maile a rio. Ele fai maile tu ni mea lai. Au mea le le fai e fa. Ela na a fai tanto foa. Ia fai keke ka pule. Upule a fai maloko marie. Wa elis nga pe malia ele sama me foa. Au la fa malo si a ki oe. E ele standard a le tua. Ele o fai aku lai fa tawa. Ia o ele foa. Le ai. O te fia nao ia man via mea umai te fai. Na mai upo le tua le upo se fai fea. Ka mei na upo le tua, fai mea le lei mo le tua. Na ngā tātou o le fua, e le ai se tātou fua ai, e sili atu I le fua I le tua. O le ale fua I le tua, e ale na tu ina mailo na alo pēro Yesu. O le upo moni lava, e le ai se mea na tutongi, e mawhai o na tātou tutongi ai le na aita alafu, I le toto pa I o Yesu Keristo, say amen. A o le tātou I wha whainga lea, e fa tino le tanto foa I mela na fai fa leilo foa I nei tai say amen. A fai o ka langa o se ifo. Ia lua ko le manga pa ia. Ko fa kanga na kala. A kanga na kala mo mektano ai mai lua sfulu ngana ku ke ai I dia na ka o maka ko sa. A ve le tu. Ke baba ai ke ma muia. Ke la ngi fa ko mektano ai le lo. Na wa fa ka li mektano pa sa stu fa. If you first don't give and test God, that's His challenge. But give with a cheerful heart. Give knowing, not because you want anything in return, but it is your direct obedience to God. Say amen. Thank you to all of you who are faithfully giving. Thank you for all of you who are doing your work. For those of you who are tuning in online, there should be a link below. Go ahead and click on that. Thank you for partnering with us. Thank you for giving to the work of the Lord. Ayo faman ria le tua ya to malava. La tu natu la knowledge so na mati na te sa mi se talo mo tanto fo ai ni ta help. Father, I tell lava de tua ma. Yes. Ona wa ni de. Glory to. Mai lava ona ma. Nice. Mana foi ya se pai se wa se. But I love what Yes, Jesus. Dupe. I see later on. You are Baptizo from the young It is also light. It is powerful. Yes. Or a love and so. They are love when we are not. And we are what you are. And we are the last woman.
dengan saya mati itu malah Oye, lo ingat online. Lepas lo ingat, ini ingat saya lo ingat sih. Ni lo ada. So setas dia yang orang dia. Tanpa malu apa dia. Ay masih apa dia. Atas mai oye. Dia foi panal na grande né ainda ao sino ainda ai fácil de se de tino na mas lá vai lá o uma para eu sei o assim o mal eu faço viana saltoras de tino e mal salto a sua maneira ou não sua para And bless you as you give this one. Hallelujah. It's good to be in the house of the Lord this morning. Say amen. Amen. Tai le tu ma wo foi nei ave noa tatou poto I la lui folona man malu ia awa fo I tatou tapu inga I le tua fa talo fatu le swafa man malo Yesu Keriso pa ia tatou ekalesia fa fenga luenga fa pe fo ia te mama tina ma tua fa nau tala vo fa nau iti ia malo la fa malosi malo fo tau atai ia wale tua malona fina halo
Hapto foi fatalo foi se warm finance si mai nei aso ya. Atalo fatu le swafa silsilo Yesu Keriso. Tal tonu ele fa fu se il to was singa au se ava no o fai ele tua ma fai ona tato mafutai. Ya ma vatu le vi inga ele tua le talo yanga le atu le tua. Fai mato ma fa manianga ya to o fai fu to was singa ma fa manianga ya mato. Ya yanga le le tua ya tato nei aso Midway. Can we give them a warm welcome and just say thank you for being here this morning. Amen. We also want to greet those who are tuning in. Fatalo fatu ya ilato umam fayona mai moa mai lungal tato penga ta failangi nei foi aso ya. After ile tu se have no foi ya, ma le fa no ina foi to taimi fai ona o atu foi ya le sauninga foi nei e kalesia ya yanga le atu le atu ma famani atu ya te o to umalava i le swafa silsilo Yesu Keriso ia vi ia la vale atu i mea uma. Say amen. Ni tai au ya ole ta pena atu lea mo le tato series. Ole olo iai tato ile abide in me ai leo te nofo I ai olo o ngalue mai fo ile nganga pa ia mela na family atu ile tato media team e le al tato wo ile me olo taita ile nganga pa ia ai la ngonga ile atu ole asu ile tato la unga nei tai au ole mafua anga langa o te loa ole olo tato ia ile vai taimi e wa tato papa ai atu lata lava le toa fio mau Yesu. Lea fo olo tato iai ile o ngā tonu fo I o le tato wha moe le tato te wha talitali ai mawala au I le tua. O lea fo o tato iai le taimi o makua I malo sia le sau wa le fili. Ai pe on tamu whai atu le telo taimi e le koe sau le fili ka ngaka I e whafua kon loko. O le sau le fili le o sau I le ona po nei. Mo ko ai saua e tau mawhai e whau matia lona e kalesia. Tangata tal tonu I le tua. You know, when we look at the season that we're in, and it's very important that we rely on the Holy Spirit. O le taimi o le anganga pa I o le tua. Nang o lisi lea vaenga o tato wawai atu, o tau mou atu ia le whao ngā ino le kalesia le anganga pa ia. Le wha moe fo le kalesia I le anganga pa ia. Awane ngalo ia te o tau o le dispensation o le anganga pa ia, ma le season o le anganga pa ia le wa iai tātou. Ai pe ia tātou sauninga o sea tātou e wawa ai le ngai oi mai o le anganga pa ia. Le wha ngai oi fo I o mea lofa o le anganga pa ia. Au le fesili la neitai au ai sea. Ai sea me o sea tātou e wawa ai le ngai oi mai o le anganga pa ia. Tal tonu ele o se ele o le anganga pa ia le o le toi ngalue mai It's not the Holy Spirit's part. Langa lefa mai tu spaia na te le tu la foina o ema. He will never leave us nor forsake us. Even though Jesus went up to heaven, he sent the helper. Na awina mai Yesu Keriso le fesoso ani mo oe mau. E o mai ala le aso nei o lo o iai pe le fesoso ani mai tato. Langa lupo moni lava e ai fo ile aso e avese ai le tua le fesoso ani. Al melanga le kalesia o aso ngi ia kako matua I mata alai. Ia matua I tato whaamalo losi I le ngā luenga le atua. Let us be very, very diligent in our service to God. Let us make sure that now is the time that God is looking. Jesus said that way back in John chapter 4 to the Samaritan woman. But today, now is the time. The time nei yona po nei o lo matua I sa ili mai le atua I ona tangata e tā pua I atu ia te ia me aia e lua le nganga o le atua malona upu moni. Say amen. Ta mawhai atu le aso le na sola atu paua ai o ki e lua e ola ai matu mawai tātou ia Yesu o le upo le atua ma le whao unga o le nganga pa ia. Say amen. And so this is what I feel encouraged or challenged that God wants to remind us, church. It's no more time to sit around and just watch and be passive. Wa uman kaimi o le ngofo le kalesia ma le vava ai aku I mea o kulai mai. O le kaimi ngei ua o le kaimi wa tauna langa ina tātou loto le nganga pa ia wa ta tau ona tūlai mai.
Tūlai mai ni tō le ngā ruenga le atua. Tūlai mai se ekalesia ua whauina le mana o le nganga pa ia. E whai mapupula ma malama Yesu Keriso i le lalolangi atoa. Ke leiloa ia ke oile kako o mai asu saka I kasi. Ngā le whakaunguua, it becomes boring when we just come here just to fulfill a task. But what we need to realize is we're not just fulfilling a task. We are the church of Jesus Christ. What does that mean? You are a church that is anointed and blessed with the power of the Holy Spirit. E pepe umaisi mei fafo, ai le pele sa hinga le atua. Mela nga a whai kako vi inga le atua, e le kau pamu waku oe, au ka ngaka ua whaatu winga le nganga pa ia, o le wanga kula e sigi o ngalima, ma waku le vi inga le atua, mea ngai wha malosi ate o le ka le sia, o le taimi nei, o lava ngā mamoi. O lava ngā ngofo, ia ilisi ngā ka whamai se o ngofo, ase ia fio mai Yesu. Ai le whamai, tātou ngā lulue, whamai kala Yesu, e o aia Yesu lenga sa afio mai, whamai kala Yesu, o lau ngā luenga o te ngā lue pea, nye I o mai le pō. Le ale winga talo Yesu, e ai le taimi e wha mai tātou ngā luenga, a o le taimi nei le ka le sia, a o maua le malosi, maua le ola, maua le manawa I tonu ia te oe, taimi nei, aua le toe wha vai, aua toe solumuli, tu lai mai, whai le ngā luenga le tua. Taimi o le si tio le taua ave o ki Apollos, amen. Ma le upuna o tu mai le tua nei tai au. It's time for us to take the battle to the enemy's side. Say amen. Let's stop sitting and waiting. It's time for us to get up and take the fight to the enemy. Are you ready to do that, church? Are you ready to do that, church? Now, alisi le vaenga tātou e lenga au le atua. Ai whai mai foi Paulo o tātou foi o le au taua le atua. Le au tau whale anganga. Langa le whai mai Paulo I le tuse e peso. E ai le taua whale anganga leo lo whea ngai matātou I aso malava. Al fesili mo oe tai au nei. O e malama I nā taua. O I lo nā taua whale anganga. Langa le whai mai Paulo o lo tātou tau matangata. Ia e malama mele le ka le sia se e ku'u ia le ngā ingo leisi le lea lofo leisi e leo tau tātou matangata e ai lea li o lalolangi lea nganga le anga leo le ane te keriso o lo tau mawhai e whase se ma whaato I lalo ia tātou mataala ia tātou tūlai ia tātou pi mau tu mau ia Yesu awal koe solomuli awal koe whawaiwai whai le fina ngalo le atua. Awo o taimi e tauna si iti ai taua. Awal koe ngofo so. Nanga ia ilisi au kau lela kako whai kau ai. E au mai al kaua ai ngofo ai whakalikali. E ai le kaime ke whakalikali ai. Ai ei foi kaime. O ngai oi mai le nganga pa ia. Kau ngafula I loe whai. Awal songa ngofo. Awal kakalo so e whai mea le whai lea. Ai laise ngai o inga. Le whai mai kuspa ia. O le whātua tua. Ai laise ngā luenga. O le whātua tua e mate. Mea langa le kalesia, awangei a vea tātou se e kalesia ua mate il whātua tua. Ua le toa iai, le whao unga o le atua, ia iai pēr matu mau pēr le mamano o le atua, I le nei e kalesia. Ale fesili, how do we do that? How can we do that as a church? Le nei vai aso te le lope to fia tātou na whamaone I le tātou ana pongi le nga whai. Pe ono tam whai atu, e le alu wako kou whai fi awa sue. Ai paule mea, la sila fia le atua, lo lava au nanga I le atua. Ai leo te fia mnao te ilfa ilo atu ia te oe. E inua fo le ka le sia ua malo losi, ma wha malo losi, I le lato ana pongi, ma wha maoni le atua. A wha maoni o le atua, ma kua I kauanga iai se li lingi mai o le anganga pa I le aso ngei, ai lepe I le ngonga ua kau leise mea. Ke le iloa ia ke oe, langa mele kam whai akuai, ia kako iloa, awole mai mau kako ukaime sau, ai lea fio mai le atua. E le aise au ngā o le kako kapua inga, e le aise au ngā le leo kele o kako pese, le leo kele o le pakipaki o kako lima, le kengi o le kako siva, ai le aise a nganga o le atua. Mea ngā whai akuai mose I le atua, awa lava nei whai mai ai mātou e oese mai, ai a fio mai oe, e te tai ai mātou, I a fio mai lo a fio anga. We need God's presence midway. We need the presence of God every single day. E le ngā o se aso e tasi, e le ngā o se aso sa e tasi, au so se taimi ala wa ule tatalo e le tua, so se taimi e poto ai nei e kalesia, I atangia lo mamalu, I o ngā tatonu o Yesu Keriso, I a maua luma lo vi inga, I a mule tau lango nei e kalesia, I luma o le tua. E au le whakanga whaia se mea. E mnao mi ai le tātou whamaoni. E mana o mi ai le tātou whamalosi. Nga lea fo o saul kau malulu.
Kelo oe kele kau ka whamakala ko le wingo le winter. But winter happens right after fall. And in fall, it's when the leaves fall off the trees. It's when everything around looks as if they are dead. If I penga fo le season le lo anga ile kale si ka ko fai kike. When the leaves start to fall, when the journey becomes long, and then coming to church is nothing but a task, nothing but a duty, but no more heart in what we do. Church, make sure every time you come, bring your heart with you. Say amen. Ele pesele so el mule fanga mai o San Francisco. Fa mai watu wala o fatu San Francisco. Pese why I left my heart in San Francisco. Au fa ku ya ko ngi kaya. Au ko wala heart in San Francisco. Ai sawe au ngai le kuwa. Sau ma mai lo loto. Say amen. Don't leave your heart at home. Don't leave your heart anywhere else. So feel our me ngai al wailo loto tael ne. Nang upu moni lava nga pe on fa ya tu le alo ka al fili tonu I. Kama fai ia tata ilo loto au ngi fa alongo I me lo ko po aisha. Nang alafo ilo el ki a polo le mano le mea. Ke we malam lamal mea. Lafo ia sila fia ke we fa pela leilo fai ka kuspaia. Ai sili aku le malam lamol ki a polo le upo le tua. Mea la nga e fia ki a polo. Sau pe loku e au ki fa alongo le upo. E fia ki a polo. Nga le sawa awa mai fualo kuspaia aisha fia ki Apollo nga le malam lama ki Apollo o ilea a malam lo ka nga fa tua ile tua o ka oka sekele o le pule le tu inato le tua ya te oe sekele o le power le tu inato ya te oe le fe me ai maua o tolea le mana pe a fio ane le nganga pa ia I lunga ya te oe le fe me tu spaia o le nganga lava o le tua le na fa tu ina Yesu mai le oti o le nganga lava le o lo o nga lue I to tonu I ate oi. The Spirit is in you, church. And we need to tap into His power. The Holy Spirit will only lead us. He will never force us. And I want you to understand that. Ai le fa malosia pe fosi tatou e fa mai e tai ia le nganga pai le ale wingo me le e ese le tai inga mal fosia langa ye lis ngaka a fosilo e sawa ai le loko yai au ka ngaka wa tai ina le nganga pai la wa failonga feelinga o le me al wai le nganga pai o le me fo inga e mulmuli ai e ka le sia e tai ina tatou le nganga pai ia fe soso ani mai le mana o le nganga paia I mea uma tātou te whaia. Au nei taita ina tātou I kako feelings. Au nei kai inga kako I kako poto ata mai man kako man. Au a lava nge kai langa lefa mai tusia. Au e te whaatua tua I loa I lo poto mlau ata mai. Au ke wha moe lo malusi. Au ke mika I foi. Aia I loa mele tasi o me ka kauan kako mika I olea o lo I loa lelei o lea tua. Say amen. So church, I'm telling you, this is the time that we take the battle to the enemy. 1 Samuel 14, vamos mole. Mole Samuel lonam tau pasun malfa o ile ola mo wesu famalosi. Ai ole vayaso le ole afa o tato series, but today we're going to go with where the Holy Spirit wants to take us. Is that okay? All right. 6 amens. Amen. Hallelujah. Say amen, church. Amen. Amen. It's you saying, let it be. Let it be. We agree with what the Word of God says. Amen? 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 Amen. If I wawal ka ko sa nginga sa ikalima. Ia leo kele ko amen pe afio va fale. Amen. 1 Samuel 14. Oi vai kasi amen leo sawa. E ngofwa oi pe umalo. 1 Samuel 14. We're looking at verses 1. Famol mole. Verses 1 all the way down to 7. Mua Samuel o sul malfa, fai upu mua, ai fa ngata mel fai upu fitu, fai wa mawel tato tu Samuel, manael tato fai tau nei taiao, mua Samuel o sul malfa, fai upu mua, ai fa ngata mel fai upu fitu, fa man mole, se lo se tala masani mo tato, ya au ile o la mawel tato upa malosi nei, fo yaso, 1 Samuel chapter 14, verse 1 through 7, a fai o mau tato tu Samuel, manael tato fai tau fata sema, fa man mole lava, mua le Samuel sul malfa fai upu mua ai fa ngata mel fai upu fitu a fai mau wala mai via le tua
Na tātou whaitau wai, whai upo mua mua, whangata mai whitu. Ia. Now it happened one day that Jonathan, the son of Saul, said to the young man who bore his armor, "Come, let us go over to the Philistines' garrison that is on the other side." But he did not tell his father. And Saul was sitting in the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree, which is in Migron. The people who were with him were about 600 men. Ahijah, the son of Ahitub, Ichabod's brother, the son of Phinehas and the son of Eli, the Lord's priest in Shiloh, was wearing an ephod. But the people did not know that Jonathan had gone. Between the passes by which Jonathan sought to go over to the Philistines' garrison, there was a sharp rock on one side and a sharp rock on the other side. And the name of one was Bozez, and the name of the other Seneh. The front of one faced northward opposite Michmash, and the other southward opposite Gibeah. Then Jonathan said to the young man who bore his armor, "Come, let us go over to the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for nothing restrains the Lord from saving by many or by few." So his armor bearer said to him, "Do all that is in your heart. Go then, here I am with you, according to your heart." Whaitau mai whai upai ono whamon lava o I le la mawaile au tua tatou launga nei tai au whai upai ono I ia. Iona tana I le tau le lea o lona soa tau. Sau ia, tau atu I le leo leonga ane nanu u le perito meina. A tonu e ngā lua Iova mo I tā ua. A wā e le whaingatā ia Iova o na whaola e le toa tele po le toa I titi. A wā e le whaingatā ia Iova o na whaola e le toa tele po le toa I titi. Say amen. In that English verse it says, "For nothing restrains the Lord from saving by many or by few." Today I want to encourage you with a word from the Holy Spirit simply titled, "It's time to take the battle to the enemy." It's time to take the battle to the enemy. Wo taimi o le asiitia I le taua ai ave o I tatou fili. Say amen. Leo lo tatou whaitau I o se tala masani a. Lea lawa tātou wawai o lau Filistia o se tasi leo nuu o lau Filistia wa whaima whaalawe lawe I le nuu o Israelu. Philistines is one of these nations that has become a big bother
or a big, just an nuisance to the people of Israel. Almela e tato iloa I le tusile o le mtaupu sfulmatolu, pe ona tamwhai atu le tato fono tatalo, wa tato iloa le te leo le au taule o mai e whaasanga tau ma saulo. Femeila le tusina I le sultolu o lo whamatala mai, femei e tolu sfulu afe I a kariota. Le ngata I lea, femei e ongo afe ia I la tau lo tia e solfanua. A femei o tangata ia le au tau ia lo savavali, femei e pei o lea, o le toa tele e pei o le one o le matawhanga, le winga I le mawhai ona mai tawina. A e fika la le ke leo le au kaule o mai, a femei la le whamtalanga ngā, I a saulo a ia, na o le tolu afe ona au tau. Na a mata le taua e tolu afe lela au e whaasanga tau, ma le ngei armi ke le. Le ngei au vaanga ke kele lava le engi lako solfangua I ia Israelu, le engi lako kariota, na o le tolu afe tangata ia o mai whai le taua. Ai whamei la le tala wa mata no sola tangata. Whamei wa mata no ese tangata aise a wafefefe, wa mata o na atu vale o lato loto, whamei o isi tangata wa eli pu o lato fe o soia I tutonu, ma ua la lafi ai, e o foi anga ma so se meo kunga mau, o oka kala ai o ala lafi ai, ka waile fefefe, whamei o foi le vaya le yoratana, whamei ua sopo ia, e ui lava ua lo loko li kaimi ngala, o kaimi ngā ua sua ai kele ia le vailea, o ngā le winter, e whamei e lei fefe kangaka, ua makua I sopo ia, ka waile ngau, e so sola ese ua fefefe le au tau filiskia le ua mai. E whamei la ingo koe whaikau aku la le armi a saulo, leo kako whaikau, ngā maka I kolu afe, ai ko koe mai anga o le ongo selau. Ko koe mai anga o le ongo selau lea la lo ngofo ma saulo I kilikala. Ai whamei la alkala, lea la o whaau au I, lea la lo ngofo le armi lea, I le ngu le kilikala, lea o ngofo. Leo laise me fai, leo nga ole ngofo ama whaakalkal. Ai leo tato fai tau, whamei wa fai atu nei o na tana, o le ata lio saulo, I le tangata leo loa, langa armor bearer. Fai atu longa armor bearer, ka waku ai o, ka ko oe vava aiel au veanga lea, pe ka mawhaia. Ie wha longo le kalo tangata e tumu lea, I le whaatua. Le tangata ua le fia ngofo, al kangaka ua fia mga o yaulo e kaua. Le kangaka leo lo fi ngau longa loto. Le tangata leo lo mu pea le anganga pa ia tonu lona loto. E tau ona o e whaise mea. O te whamalosi ia te o e neita au. E ai kaimi ka koke whakalkali ai. Ai foi kaimi. Wa fio mai le anganga o le atua. Kaunga whaise ngai o inga. Wa lava le ngā ngofo. Ai olo e ave le kaua I o le fili. Say amen. Nanga elis kaimi we love to be defense. But there's a saying. Defense can't score points, offense can. And that's the same thing here. Instead of defense and sitting around and waiting, it's time we play offense and take the ball to their court. It's time for us to take the battle to their court. Church, we are in a time now. We shouldn't be sitting around and waiting. Or is he coming to attack us? No, he's already working. What we need to do is we need to fight back. And the Bible says that the weapons of our warfare, they're not of this world, but they are the Holy Spirit. O mea umalo tato whaungaina o mea ia mai lea nganga pa ia. Ai lela wa tato whaitau, whamea o le tala leo whaiatu, o whaiatu le iona tana, ta o e avel tau ai o. Ai lea le whaiatu lonta ma, le ae ngofo saulo I. Ok, le iloa po lea le uminga ngofo ai. O le afo ele mafu anga o ngofo ai. Ai tal tonu, ai wo leva nganga lue mai lea nganga lea tua, ai lea lava ngofo. Le ka le sia, awange avea ka ko se ka le sia ngale ngofo a o leva ngai oi mai le tua ma le nganga pa ia tau ona ia se ngai oinga tau ona ia se suinga tau ona ia se sila sanga I tato fatu tua ma le tato savalinga pa le nganga tai ne tu la ia tato o e tau le tau say man we sa unge tau nei tai au. We didn't come to sit pretty and make the seats warm. We have a spiritual battle that we are engaging in every day, every single day. When you wake up in the morning, it's the same battle. The battle that tells you just sleep in, don't come to church. The battle that's telling you right now, don't listen to anything. I want to encourage you, be awake, be alert. Stop rejecting God's truth, but receive God's truth. Now is the time to do it because everyone is heading to the grave. And when we get to the grave, there'll be no more thinking. There'll be no more decisions. You cannot change your mind because you're dead. But right now, if you are alive and you have air in your lungs and you have strength from the Lord, use this time wisely to make the decision to serve God.
Wele koe ave kai kasia wa ave umau ngale. Ke iwe whaapea, oh, I'm invincible. No one's invincible to death. O nge e whaapea e whaavavau oile ngila man. Ia e malam lama, ia e loa. E o mai ale oti e tato uma. Ai paule le fisili taua. Fel me ke al waipea eo. O le mea sili al ngā ia ka ua ia ke oe. Le aise au ngai mea oma ngila langi. Pea le wha mua le atua. Wha ma oki lo filfilinga le aso nge. Whai e suma wha aula i lo langa. Say amen. Laval ngā nofo. Le lawa tatou whai tau i wa whai atu tala i ona tana. I lona soa tau a. O le maa ngai e yol kala lea. Ke le fo ile songa mwhainga maua i. Kusa ile wawa ai a Saulo. E lai kiki o langa army. Ngā le ngei a ongo selau. A kongo le isi mea leo o le ngā yo iai Saulo. Nanga loa mawhau u Saulo. E le mawhai e le mako ongo selau. O ngā o e kau le kau. Ai fia ka ngaka i ngā ave e ona tana. Kasi lava. Ngā o longa soa tau lava. Ko a lua ile o la ua. Pau le ko lua. Ai wa ile ko le loko. Le ko le loko ngei ko lua. Ke lua me ko i loko ko lua le ai le ngofo Saulo malanga ongo selau. Langa o le vava ai Saulo, o le vava ai Faltino. E vava ai atu le whai mumera, e le kala whea ngai le ongo selau lea, ma le ko o kele o lau kauleo mai, a le vava ai a Jonatana, o le vava ai whare anganga. A whai e au le tua mau, wa lava a umalau soa tau, ma ke o e kaule kaua le kale sia, no le ale lai kiki o kako e kale sia, kako ke mawhai a mea uma, i le whakasi mai, ma le fesoso angi mai o le kua. Aua ke vava ai lo mio maka whaale kingo, ia vava ai whaale anganga lango, kako savalinga, e leo se savalinga le kingo mai o mea, a o le whakua kua, pe whai, pe le whai, pe ku mai, pe iai se kupe, pe le ai se malosi, le ai se poko, le ai se aka mai, wa lava le aua le atua ma oe mau, kako ke malolosi ai, kako ke whai ai mea uma aisa, na o le atua soifua. Le atua na whai ai tātou. That's what the Bible says. If God is for you, who can be against you? E roi le kele o lisi kangaka o le fia, o ke vava ai aku, e o ai kangaka ke risiang. E whai lako post, au lako post, o lea kau makangaka. Ai wha o ngā fwoi upo lea kua, e kau wai, don't judge me, stop talking to me. I don't know all you haters, this and that. We love to post these things and try to defend, but as Christians, you need to understand, the word says, if God is for you, if God is for you, if God is for you, then who cares about who's against you? If God is for you, that's all you need to know. Stop fighting those battles. If God is going to fight your battle, stop posting about your issues on Facebook, but start praying to God. Because if God is for you, who can be against you? The problem is we're too busy looking at who's against us instead of looking at who is for us. And when God is for you, who cares about everybody else? Who cares about your haters? Who cares about all the people who talk about you? Leave them alone. Let them talk. They probably talk because God's using you. So you keep on going. You keep on running your race. Don't worry about anybody else. Kuai pea la ufai kio. Ai awangi I fai kong le kale sia ngai. E ngā whai akul kako e kale sia, wa ai wha le kako kale fai. E le kaunga koe nganga kako ngi fai kionga mangi mui, ma le fai o kalo isi. Kau kale le upo le tua. O mea ia ngā maami o ngā o le larulangi. Ai le kaunga kupu e kong longa e kale sia. Leave all of the murmuring, leave all the complaining, leave all the rumor and smash talking, all of that stuff outside of the church. You are filled with the grace of God. Speak life and not death. Ye tau tala le ola, ai au ke kau kala le oti. Nang ole mana ngā le whamai olo iai lau whaila. Ke wawa ai o an nge kama I lau whaila, e kupu ai kaua keke. E misa ia a inga kele o me kupu ai, e a maka le whaika kala o lea whingi ma lea kamaro. Little tongue. And it starts World War I. Did you know that World War I was started by a rumor? World War I. A rumor of a prince somewhere in Europe wanting to take over the kingdom. Small rumor, boom, the whole world was at war. The power of the tongue. Ye loa, ye fai keke iai. A e kaukala le upo le tua. A e tautala I le alofa. Se kuuloa ngā whai kakala. Kuuloa le whai o le kala lo usumalo kua whawhinge. Sui lo kaukala le whātua tua. Say amen. Awa lava ngā su e kala.
Ya me mau ngā kala. Kei loa anga mau kako kupe ngā kala wa milio ngoe kako. Ai lengi me mau ofisili o mau ko kupe. O malolo isis. O kupa i vavinga. Nei mase mea. Nga ole masei ama le leanga male sai ki ai fu oe. Ki nganga le loa leo ni meo kupu. Ai langa o lo ngofu ai kokong ma fai fua kala. Me langa ke iau e sau. Iau ke iau e ika fua. We ika fule aka mai ole ngaka. We ika fule ile fia lis ngaka. Ala mamalanga aka mamalanga fia ilu mo le tua. Me langa ye fai ke ai langa lisi me ole kupu ke le kala. Ele ai lo loko. Ke le o mea ia ele anga i lo loko. Ia fai keke langol kako loko kako ke au anga ia i le tua. Ia fa tumuina tatou loto i le mana o le anganga pa ia sui ele kalesia. A fai isi e kalesia o kopi e fua kako o e mulmuli le upo le tua. Say amen. Fai le me finga ngalo ai le tua. Ia kako kaukala le alofa. Ia kako fa maongi le alofa. Ia kausi fa le kako va feluai ma leisi. Ia maua pele fa alo. Ia kako ilo o le fainga leo le ainga o le tua. Tangata o le tua. Tangata ia alofa manofo fi alofani. Ia lo savali aku loa ai ko e lale o lako. Kami aku i lale. Lawan ngā lale ai. Le atua ia whamanuia si whine. Le atua ia anga lei si tamaloa. O ngisi o kako e kaukala whapenga. E aka penina, sui loa penina. Awangi sui lo kaukala. Ia lofa i ka ngaka uma. O le whainganga o le winga la ainga le atua. O le ese senga fo inga. Awangi e mai o mea ngai whai o ainga i whafo. E whai el ainga le atua. Kasi al me whai el ainga o le atua. O le upo le atua. Whao ngā le upo le taita ingo le ainga le atua. Me whai tono le ainga le atua. So se taimi e fellowship ai. So se taimi o mai vātasi. So se mea tātou te whaia. Pau wā le mea le taita i a ingo le atua. O le upo monia le atua. Ma le whao unga o le anganga pa ia. Mea langa le ka le si o tātou o le taimi. O tātou o le taimi tauna iaise suinga. Ango lisi le mea o te whai atu e ate. This is how we can take the battle to the enemy. We need to make changes in our own lives. Iaise suinga. Iaise suinga le kako whātua tua. E rei loa ia ke oelo fia ele ku maua el mekas. I don't know about you. O au yo se ka ngako ke le fia ku mau se mekas. I want to see growth. I want to see people grow in God. O lau wau fo ina nau ta inga. Ia tupu maola le whātua tua le tu e tutonu fo ia te au. O lau nā te taro fo i mo oe. E lenga o leo mai ai whaalonglongo. A ia whaatupu te le ina le whātua tua. Tātou oe tau le tau alanga. Lisi le kala kako whaikau ai. Whai atu lo le tau la lea a Ionatana i lona suatau. Sau e ka o. Ai whaalongo o le kala suatau. Whaalongo le kala whamei i. Lewa mei. Whai le mea ea e te loto i ai. Ngai whamei ei. Whai le mea te whina ngalo i ai. Mau atu ia whauta. O mea e te whina ngalo i ai, o au lava lea. O mea e te whina ngalo i ai, o au lava lea. Ai whai kau i le ngana whaperitania in the NIV. I love what the NIV translate here. It says, do all that you have in mind. Go ahead. I am with you, heart and soul. I am with you, heart and soul. Whai o wa'u nei. Tusa leisi whamtalanga le whai elona soa tau lea. Leo ia ke oela uloto. O ke au whakasima oe. Ke leo o se ngā luenga whai ngofie, pea au whakasi kako. Se ngā luenga whai ngofie, pea loto whaatasi tātou le mele fin ngā roile atua. Langal mele whamei ai, a kongu angau se isi soa tau, se aua. Nā ka ola ngau ka ua. Ai alko onga se lau le lalo i. Ape a whaia so ka mā, se kako o whaamalie ia, wa lawa ngā ngofo. Anga se isi soa tau, ai lea, le fo itala noa nei soa tau i le whātua tua. O le mea ke alu iai, o le mea fo ngau ke mulmuli ai. Whatever you do, o au lava lea. Kako o e whioki ai a whakasi, ka au e whioko i whakasi. O le ka le sia e fia e ngā lulu e whaatasi. Le ka le sia e usiustai le tasi. Le ka le sia e usiustai ona tai. Nango lisi le vaeng o le whainga kai o le kulai a kulkai. Ai le loko i ai le ka le sia. O le whainga o fio se mea e kulai. Ai whai mai umale e ka le sia. Whai le mea ke loko i ai.
Fai le me ke fina ngalo iai o mātou lava lea. Say amen. Ya, e ala pele mul e tātou nei tai au. Fai me te fina ngalo iai o mātou lava lea. O kiki ai le ko kele o koua. Le loto atoa. Le power kusa lava pe nga o lātou to lua. Le ala wo solo aku le whaatua to Ionatana i le swatau. O lisi le whaamalosi le kua Ionatana i tātou ia o whainga luenga tātou ia o whaimatai tai. Aua le koe kaukala i le lema whai. Langa e so solo atu ai fo ngā mai o lema whai i ka ngako le kalesia. Ao tai tai le kalesia pu malo whaatua tua pe Ionatana. Saulo e kao e kau le kaua. A whailo e whaika kou ma ka ngaka whapenga e maua fu e tangata ia le loto le ia te oe. Say amen. Ai a whai o oe ale ka ngaka le whamai se ai longa. E a pea kako slow down like kiki. E le ai e singa me awal whai le ia kako whai keke le mea ngā. Ia kako kuku le whaatua tua, kuku le upo le atua. Awale kau kala iai, ai le savali iai. A ole kai me kula i le upo le atua, ia whaakingo inga yo me whai. Le ringo se whankalanga, me langa whai atu telo te o tātou kai kai, o ka kou ai pa o mua mua. Aisea, langa o ka kou le lainga mua mua le kaua lea. E le lainga mua mua le ka le sia, ai mua mua umatai tai. Aisea, ia whai loa lātou, no, we're not just leading because we want a position. We're leading because we love the church, and we believe in what the church stands for, and we are going to fight the battle. Say amen. E leo tātou tai tai tangata ina ia maua se tofi, ona lewa maua o le tofi, tātou te tai tai i tangata aisea, langai tātou tal tonu i le mission lea, o tu mai e lea tua, ia tātou woe whātino ina. Say amen. Me langa te leo teimi whai atu au whainga luenga o le ainga tai tai o tātou ai mua mua. Tātou ai whaima tai tai to tono le ka le sia le ngata i lea a o mai tātou ainga ta bāmatina o tōu lea e whaima whātai ta inga le lei tau whanau. A le lei uma me uma ia a healthy uma tātou ainga, healthy tātou leadership team. I'm telling you, we can do impossible things through God who helps us. Para o le whaale ko nguia. Pe a whai aku ai esil me loko i kangakare. Whai aku me whai ai esil me la whim ngā oile tangata. Whai aku me whai ai le loko i ai. E le ai se manguia le mea ngā. E le ai fo i se mea mawhai. I le ka ape o tātou loto ma le tasi o tātou loto i lumo le atua. I e kalkongu mai lan mea lea ke lon me wha mo i tala ngā. Ue wa ai oile kakalo mulmule Yesu. E mawhai anga kakalo Yesu i so se mea. Ai e whai kau le te talo Yesu lea maua le oane sulman fitu longa te talo muli a lea ai le i whaasata roina. Whamei talo Yesu i le ekalesia. Lea tu ai. Ia maua e lātou le loto e tasi. E pei lava o oe mau. Ua tasi tā ua. Ia tasi fo i o lātou loto. Ia e mawhau la to oi le talo leo Yesu. Anga peo tam whai atu. E mawhai anga te talo Yesu iso se mea. A kongo e whainga Yesu whapea, ia whakumuinga lako le nganga pa ia. E mwhaifang whapea Yesu, ia kelingi wawenga lako ke whaia. E mwhaifang whapea Yesu, ia kumu lako le whaatua tua. E wawa aio e kalo Yesu, ia tasi lato loto. Ia tasi lato I lumo le tua. Le kale sia, there is a great power when the church is unified. E tasi lo tato loto e ke wawa aia I mea makaukia e whaia se e kale sia ua tasi o lato loto I lumo le atua e lei ama se isi ese iai a ua mai whaatasi ke wawa aia I mea sili mea le lei e whaia le atua. Aula wa una talo le atua ia mau e tato le loto e tasi. Mea tato te whaia e wawa aia ila ia I wa venga te te le whaia le atua. Say amen. Lewa talo Yesu. Just as you and the Father, just as you and I are one, God, make our church one. Can we pray that? Can we pray that as a church? That God will make us one, that God will keep us together? Because look at what the power of one does. Even if it's just two. Nangaleo kako whaikau I ngao le ko o lua leo. Leongo se lau le ngofo I. Angal ko lua ka ngaka whaatua. Mea ngā ku whai aku iake oi. O ke le fia wawa aise e kāre sia e ngā ule kumu wane. Ai le ngi se whaakua kua I le tua. Ai sili luma o le tua. Pe la vanga a inga I lua. Ai le wha maongi le tua. Le I o le wha pe, I'm not trying to skip anyone out.
What I'm trying to tell you is what's more important with God. God's not worried about a big full church, because we can be a big full church and be empty of the Holy Spirit. What God wants to see is people who are faithful to God. Say amen. O le mea sili o na tāua I le atua o tangata whaamaoni. Mea lana o te whaamalosi atu e, ke le popole hai, po le ale kumo le kako e ka le sia, o le mea sili o na tāua o tangata e whātua tua I le atua. Say amen. Do we have any faithful people with God this morning? E tangata o whātua tua I le atua. Amen. Langa o le atua o ia o le ao le ka le sia. E pule le ka le sia, lo se ka le sia sfaifi au, o au fo I leo o whaima taitai, o au fo I le te mulmuli taitai ngau le atua. Mea langa o kou mulmuli mai ma tatou ngā lue whātasi o lo tatou o uma I Yesu Keriso e whai o ia mataitai I tatou uma. Say amen. So therefore, let's take the battle over. It's time to stop sitting around. Don't wait for big numbers. That's another thing I want you to see. Sometimes we wait. We wait until the right, moment happens. We wait until we have the right gear. We wait until everything falls in place. The faith doesn't happen like that. Usually faith happens when nothing is falling together, when nothing is in place. Say Saul kaimi, say Saul ofoi, say Saul ya me mai kawa. I le fa meya, ele fa kali Jonatana. Fa me nga alwa Jonatana ele fa yaku fo long kama. Ke lo le me ole fa yaku long kama. Nang olo leia Jonatana le wing olong kama. E fai aku ngai long kama. Ai fai aku fol kama. Au kia poko. Mo foi lalo. Aua ke alu simi. Ai ke kalkong lang ol fainga nga lea. Ai vava ai ngai le relationship a Jonatana ma Saulo. O le fainga le relationship. E le relationship al tamale malonatari. Ke le o kaimi o le oke Saulo ya Jonatana. Ke le o kaimi nga oke langa. E foi le kaimi nga fai le fainga o Jonatana mta vita. Ai le fia ai Saulo. Okay, for Saul. Ke lei loa e o kanga le kama fai avele no fa lima. O ele kanga e ngofo I. Ai le ke fa wo ma kanga le wa kala kanga o ia le la fai matupo Israel pe ese me tupo ya tia. O le o ke ale ko ima. Ai le la fa me o le fai atu Jonathan e lon tamale. Ka le se fa malos ya te. Fai ke kanga ke kalmoai. Fai ke kanga e pour out ai le vision wa tu na to le tua ya te oi. Langa e is kanga ele fa malosi aku yake oi ai fa ko ilalo yake oi se nga fo ila e oso vale mo fo ye lalo si ia ka ko fai keke kanga ka fa penga lang le fa mai ele fa yaku Jonatana ilona tama langa ye tangata e o la ko wa me fie fai o le ai o le pauale o le me maua o le au le fai fu se mea wa lava ska ko kama I fale lea. No, God that we serve is a big God. And when we go to God, God can do incredible things. That's why we need to be careful. You don't need to share your vision with everybody. Be careful who you talk to. Fai keke kangaka ke kalangoa ai. A kalangoa aku mua ai ke faalongo aku pe esal mele o fai mai. Ya awal ko kau kala yai. Langa lo walu so yai. E hi uanga e ko ilalo ko ai maoia. E hi uanga e manga kulanga eris ngaka peo. Lenga kau kingo mai fai. E o foi langa isi wo. Se o le kau kongi pledge al mako e kalesia. Ai fai aku langa wo ya ke ia. Ya mea ngai mo ke alu fonga e kalesia. Anga e sau alo e kalesia le mako mea fapenga. See, be careful. Langa ye kanga ka fapenga. E loko le anga I mea fai. E kau mawhai e ko singa foi oe. E alu ese ma mea o ka fia ngai fai loa pia ke oe. Po fele e kalesia ke alu e. E ai anga alu e ngai fai. Awa ki fa ape ke alo le isi ku nga mga ia ile leng me fai. No, there's no such thing. Ai ese e kale sia leng me fai o fai ape ake o le kale sia le sia nganga o le tu. Lango le ngalua le kale sia e ai anga luenga fai aso uma. Meanga e kako ke le ngofongofo e ai anga luenga le atua I aso uma kako ke o mai e fai kako fa maongi ai lango le ngaluenga mal vala awa le atua e leo se ngaluenga nofo. Ai e kako fai keke kangaka ngai fa ape ako. Sau ila uloku le lengi mako me fai. O le kufa ka o mako kai se lau kala. Vai o ke we se ko ia. E manga ia e lea. Ia kako fai keke me fa penga. Nothing is free. I don't care what you say. Nothing is free. Everything is a sacrifice. Something paid for it. There was a cost for it. Nothing is free. But let us be very careful who we share our dreams with. Say amen. And then the last thing that I want to look at here. Let's have the faith. Let's have the courage, believing. I love what Jonathan says here. He says, nothing can stop God from saving, whether by many or by
few. I'm going to say that again, church. Nothing can stop God from saving. Now, this is what he's saying. He's not saying saving many or saving few. He said nothing can stop God by saving people by either using many or using just a few. What is God saying? Just as much as he can use the 600, Saul trusted in God, but God can also use just a few too here. Which ang mo may mela sang fayatway, pe ko okele, pe to ititi. Ele ka ofia ile lenga lue mayole tua. Ai ke lo ole fai kaul kuspa ia. Ke lo ole kele o kai me ngalue mai le tua. Ele ngalue mai le tua ko okele. Ele ngalue ale tua ko okele. E kele o kai mi e ngalue mai ale tua ile ko ikiki. Le la ufa ya tu ya tu, we mankuol kala ya kitiona. Mankuol au kawa kitiona. Sfulu afe. Ai fa mai lo le kua. Ko kele kele. Wai le si au vanga nga la ka ni si la ko kai ko lu. Kule fale. Kule le si au vanga va ya kule kua. La ko kele. Fa ko lo le kua. Ave la lo au vai le. Va ai fa le pe fa fe le wa ko ingul vai le. La lo fa mai o si au vanga wa ko fe o soi punga i kongul vai. A le si au vanga fa mai au ko kule la no. Mai wala pe le vai. Mo ngungu fa pe mala kilo sol fa ko lo le kua. Va ai o la vanga nga. Au vanga la nga fa ngai oi. Fai kawa ko kitiona. Mai le sfulu afe, sau lalo, ngau le kolu sela. Kolu sela u kangaka. Fai aku lo kitiona, fa fea ngau fai ngai mea ngau le kolu sela. Nga ma ngai ale mako o mai sfulu afe le koke. Ai leo ngau le kolu afe. Ol mele kawa o ngai le tua ya te ia. Ele oe kawa kawa. Ele oe kawa kawa. A uma fo il mea lea. Anga fai ko okele o kou. E leisa uvi ingai mawai. E umai fo fa pe o ko si o mako wale ko sfulu afe mako mangu malo mele au le kolu selau I le lor kangaka ia ele ai le mako a o le atua na fesoso ani mai ate oi midway a umai fo alka ko fa mo ngal ko onga a inga koe a au le atua matato la ia se me fainka aua ke fa vai fo le faingu mera aua ke kilo fa le tino Ye vava aya o ile kala le kasi olo au le tua mai tato. You know, I asked a question, how do we know God is with us? We vava ai oil kai ka ingal kako fa moi moi. E sau wale mea so swangi le tua. Sau fo ile mea so swangi le tua. E taimi uma mea o fa yako fo ya oko o October ka usanga ngai e fa akong wa ile mea muli le malele ilua pe ka ngu ai le awo ka ngu ile askofi le nga uma submit ai kako final paper le lang o faya ko ilva so ako le anga pongi le la kako fa kali o ki kal pongu foi o le akali mai foi le tua ai sia langa lea o lo au le tua malana ekalesia God is with us and that's why I'm never discouraged e ai te mi fa pe ali fifio ele ko ke le oko ya wa lava le ko le wa mako nanga ye kala nga wa makang fai mai nga wa ko o si ainga pe o uma wa lava le ko au mato Nanga fa malo si kako ekalesia, fa malo si laia. Olo au le atua ma oe ma. E ma fai le atua. A umai fofoi nga ol ko fa e alea, nga ol ko lua. I ona tana malana soa tau. Ko lua. Ai fa mai la kala e fai tau e se peni e fai kau. Mai e waku lai lunga. Fai lol kaua. Ai fai akul kaua, fa mai nga ol ko lua alea. Ale vai nga mua nga fa siokil ko lua alea. Lua sfulu kangaka. Kako fai kaula fa pe e lai kiki nga fai ngumera. Luas fulu au kangaka malos. Yai la ko armor. Ai lefa menga yai fo ia ma ia e lua. O lo fai ma fa lave. Ai fa menga ha e lunga yona tana malan so atau. Ha e lunga hoai. Le luas fulu la lenga fasioti. Ai fa mele ko okele. Wa maka nga confused. Wa maka nga ko masal salo. Peia wo Sofia kako. Ele au tawa Israelu. Ko sa la nga ko lua lea. Au le fa longo au filiskia mal au kawa uma lea. E ko okele kangaka yo mai. Ai sia langa ko lua lea. Ai la fa kasia ko mele tua. Fa mela ia wo keke muia au filiskia. Wo confuse nge. Wo ko la nge o isi wo sola. Me o isi wo fa ma kui le isi. I le kele confusion. Ai sia o le fainga leo le tua. Me nga fa mele tua. Au ke popole fo le kawa. Pa wala me i e usul kai au. Kui ai fai mea. Awa lava atu fa kasi moe. O ke
alwa ko e kau le kau nga le ka le sia ia e fa malosi ia e usu mai ka ia uma fa malosi mai nea uma lava au ke vava ai vai au ke vava ai isi mea ia vava ai a oi le tua a au le tua mai tatou e le ai se mea kainga tai le tua. Church, I'm telling you, me ngau ke anu au yo ke fia ke le au kai me va se la o le pole ao umala ngol meo kuinga mai le tua kai kai ka ko vai kai ngai ka ko muli le tua a muli aka ko le tua e le mafai nga se selo nga upu e le mafai nga se selo nga fa maongi le fa mai tu spa e foula na lo fa moi tato ya so uma e tele lo na fa maoni ya te oema. God is faithful. God is faithful, church. Because a lot of times we read the prayer. Kele o kala yel kuspaya. E fa iloa mai ele fa maong yele tu. Walang kako fai kawai lo umaku ngai kamaka. Au kako le alo o tusi tatu tala. Me anga fa ko yake on sai pele kalesia. Ke lo ma ngai ya le ke le pledge nga amakai a. Ai le kau ngalo aku fa pesi o ke leke. Anga lo anku ku mai lalo a. Fa malosi. Au ke popole. E au mai ai le atua mea e fai ai lona ngā ruenga. O sai pea ke i lua ngai ke le kou pili. O isi o koko kiki a koso kou ka vale se o sai pea. Fai le ngā ruenga le atua, fa mua le atua tal tonu mai e fa manuia le atua ia te oe. Mea umau e ofu ina atu le atua, fai malo fa maoni, fai malo loto atoa, mana mea mulmuli lea. Mea mulmuli lea ai fa umal tato launga. Fai mei e to o lua i lato. O iona tana, ma le soa tau. Le winga se whamkalanga. E le o ka umai, po ai le ngō le soa tau. Pa ua le upule whaunga o le soa tau. Ai anga le ai le soa tau lea. E le mawhai iona tana, ngawhai se mea. Ai le a e whai kau i le kala ako, o le kala lea. Ngā luako le iona tana malona soa tau. Fai le kaua, fusu i lea mea, o lana soa tau. Lai ma se ngō ka umai. No name, the nameless armor bearer. O le ke le o le launga le soa tau le ia te oema. Mo meo le kangaka inga lue, ai le popole pe ka ula ngai ngō ai me fai. O le kangaka inga lue, ai le popole pe wha pe aku, ia lau sunga le a fionga le a, ma le a, ma le a. E le popole i hai. E ngā lue ma le wha maoni. The nameless armor bearer who serves, not worrying about who gets the glory, as long as God gets the glory. E leo popole le soa tau le pe mausa nga vi ingal mele. Nanga leo kako fai kawai, kalo fai, ia kako wai a. Kawang ka umaile ngosia kama se kako, fa pe amu ia le, ai le ai. Nanga ke leo launga le mo ema. Ol ka ngaka pe ka ulanga ngope le ai le nga lue mal fa maoni. Ale nga fa melang kala ia yona tana, o a uarna. Fai le mea ke fingalo iai. Nga o ke lokol mea nga ke fai. Lai se ngoa, lai se mea ka uai longa ka ngaka. Awa nga lue pea mal fa maoni. Ka le sia ia kako fai keke le mea leo nga lue ai ka ue kako ingoa. Hai keke le mea leo. Le nga lue ai fia fai lua kako mea. Ale kako vava ai the nameless armor bearer. Who doesn't worry about who gets the glory. As long as God gets the glory. Ana fa pe nal tato nga lue ya so. O ka oka. Ma nga ia yo le vi ingo le tua. Ol manungi fo ingo tau langai fai lungo le tua. Wa la vale tua sila fiela na ingoa. Ai le kau wa kua la langi. Nanga wa malam lama fo ia. E la ia sanga mea mau e kau mai longa ngoi. Wa le fo se mea mau Jonathan. Ala we loa. Wa la vale tua na te tau ia i ona ngā ruenga. Mea langa o te whamalo si ato le kalesia. Ngā lulue mal filemu. Ngā lulue male whaamaoni. Pe whaailoa aku, pe whaafkai aku, pe lau aku foi lau kofi, pe le ai foi. Se hongo sai. Wa lava le akua le sila fia. Lava le akua le sila fia mea uma. O lo i loa le kou kau ki ngā. O lo i loa le kou afu pa u. E ui lava i le i loa le kou o mai e moa le vau fai lea mea. O le ala wale mea, fai malau wha mau. Ai aua ke whaia inga ia i loa ai. Se angale ai a si a ingale. Angale ai a si a oa o lea. Angale ai a si ungali i lea.
Anga le ai asi ko inga le silo makua se ka mai kiki le a le ai. Anga le ai a le atua e le ai umas kako aunga. Awa kako aunga o ngau Yesu Keriso. Malona alofa mo oe mahao. Mela na kalesia saungi o kau. O lava le ngofo. A maka nga kau. Le whaafela le la whauma. Whaafela nga kau le kaua kako. Wa ele kako wawai ako ele o yeise kaua mo i kako li wawai ako ai. O le kaua le whai o na tana malona soata. Au le kaua kako lea. O le kaua whaaleangang. Lua mea o ke whaamalosi kako e kalesia. A kako ko angai. Ke wawai ai le manguia o le kua. E lo me e lua. Le eit pese lau ngasa. Fai tau lo tuspa ia mata talo ya so uma. Tatalo ya so uma. Tatalo ya so uma. Fai tau lo tuspa ia mata talo ya so uma. Ona e tupu aile. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow. Fight out. Tata tulai mai pala watu tata worship team. Gloria soma. Tataloya soma, tataloya soma, tataloya soma, tataloya soma, ona etu waile. Read your Bible, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow. Vai tau lo tuspaia, matatalo ya souma, tatalo ya souma, tatalo ya souma, tatalo ya tuspaia, matatalo ya souma, ona etu. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you Taia nana pa ia e lau sosuani mai, ma lau wha malosi mai e mātou le nei tai au. Le tāua le atua o le mātou au au nanga i a te oe. Le tau ino le taua o atuina mātou luma, le taua wha le anganga e ala le mātou pai tau i lau awhio ma pa ia. Le tatalo e le au noa. E ui lava ina whaingo fie, ai o le whainga tai e le whaatino ina e le tele o mea. O lo tūlai mai nei mai tau. Au le tatalo le atua ia whaamalosi ai mātou. Ia whaatupu tele ina le whaatuatua. Ia mātou whaamalolosi le atua. Ua lata lo toi a whio mai. Whamanuia lau e kalesia. Ia pui malawea ia i mātou le atua. Mai whaososonga ma mai leilo le alio le leilo lagi le atua. Ai a mātou tu mau ia te oi. Whamaoni ia te oi mea uma mātou te whaia. Tu mau ia te oi le ni mau. Nei maso uma. I le swapa sili o Yesu Keriso. Amen. Amen. Thank you, may be seated. Taya tu tatola mai lalo.
tātou nei tae au e whai ma whaamalosi anga i a te oe. Taimi tātou te whaamalosi ai. Awar koe wawa ai fue lo au kafa. Ai wawa ai lava oi le tua. Wa lata mailo na toa fio mai. Say amen. Ai e whaamalosi pea. Whaamaoni pea mea uma tātou te whaia. Ia maua lunga revi ingo le tua i mea uma tātou te whaia. Leo toi titia uma tausanga. Ia maaloa le umsai. Ia kako whaamalosi la ia. Ia matua whai uina tātou whaiva. Mo le tua malona fina ngalo. God bless all of you. Thank you. Just for being with us throughout this day, especially those of you who are tuning in. We want to thank you for joining us in our Sunday service this morning. We pray that God will bless you and use His word to encourage you and inspire you. And we invite you to come back again tonight at 5:30 if you have time to be with us for our evening service. But until then, God bless you. In the name of Jesus, amen, amen. Ia o folofolanga ia mo tātou e kālesia.